Posna čorba od pirinča. Sastojci za posnu čorbu od pirinča: šoljica pirinča, 3 šargarepe, vezica peršuna, malo margarina, biber, sol. Posna čorba od pirinča se priprema na sledeći način: očišćeni opran pirinač skuvati, a očišćenu i na kockice isečenu šargarepu propržiti na margarinu. Pirinač procediti i dodati šargarepi, posoliti, pobiberiti i naliti 1 levrele vode, pa pustiti da vri 10 minuta. Gotovu čorbu posuti sitno seckanim peršunom. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.